Thil de ka channel ka lo ma chu active ingredients man pol lo chi te kan sei to te ro kan video ma salama tun chu ma chuanin active ingredients man pol a tha te a combination tha te ni chu kan sei ve thung ang a to plain mi lo en sak don nia ole active ingredients man pol chi le man pol tha te zinga ma saber chu vitamin C vitamin E le ferulic acid te hi nia hemi combination hi an tha maya an chat na chan chu vitamin C antioxidants an nia vitamin E po an ni thawa chuanin ferulic acid hi anin antioxidants na thoka aron puya aron bel cha chuanin vitamin C chu achema kan ti to atero kami achetur vong chatu tur pakhat ani bokani ferulic acid khanin vitamin C kha chetur aveng ani chu ti chuanin vitamin E po hianin vitamin C kha aveng thawa chetur kha ti chuanin antioxidants pani an combination cha man nia vitamin E le vitamin C hi ti chuanin ferulic acid aron tel le chia hi du thu sama nia Vit C video ka siam to te chuanin in shiat karinga achunga hen link karon danga ron lo en veula collagen te kha kan vuna khanin kan tla cham ve theya alo tlem ve tel theya khan te kha an veng boka ferulic acid te hianin I an cha maya mai chuar tur te po aveng tel bok ani chuanin a dot le chuanin vitamin C le sunscreen ani hei chu makin ti mai theya ti lo mai thei boka ka video en to te chuanin she thonga vitamin C chu antioxidants chalu tu kan ti to atero free radical damage kan ti khatiang la ka chang khanin min venga omzia chuanin pon lamboro khanin vuna ti cheve the ani mo kan borok that lo wangin a sel tok lo wangin chung la ka chang chuanin min lo veng hima ti chuanin sunscreen a ron tel le chia UV rays a chang khan mi ron veng him le chia mo chuwa chuan hei wang hin Vit C chuna man tha ka ti thin na chan chu a protection kha a tho ani chu mo sunscreen nen khan enge a combination kha cha me chu wang chuanin Vit C le sunscreen hi mandun nge chani chuanin a dot le chuanin retinol le niacinamide ania niacinamide hi alara an mangna saboka kan mangna saboka titeng retinol na tho chaklu tuk enge kanvun exfoliate pop aron rowa aron phuli pa tero chance irritation te sema khami lo ti dai tu alo vong dai tu le alo ti dam tu te alo enge soothing alo ti kam tu te mo khatiang kha ania combination hi a tha me tin enge kanvun skin cell turnover an tia sap chong chuanin enge kanvun thar in siam na konga khanin apui tel bokani chu chuanin a dot le chuanin vitamin C le niacinamide ania vitamin C chu an that je kan che to niacinamide hi brightening an nitela mai boltan an chaboka tin kan pores te sim tu ni bokatin chume ba collagen ti chak tu ni bokani vitamin C nen hianin man lai chuanin zil chen na ma chuanin mandun lo tur a hlo man ti china ma se kha tu na chu alet link thok to mandun hi a poina lawa a tha maya ma se du thu sama chuanin vitamin C emo enge a percentage a pani hianin sang lu tuk lo se vitamin C tlemin a percentage lo mang sang deu ni pon niacinamide chu 5% ai sang lo te mang theila chu ka du thu sama nia ani lo pon ibuni na zo to tho chuan 10% niacinamide po apoi chuang lo ti chuanin fine lines le wrinkles kan ti mai chuar tur te tan khan an tha boka ti chuanin a dot le chuanin retinol le ceramide chu nia he thili chu min che chiang chuanin a that zia in shiat karing ka soi enge ka la soi tam lo video hi chuanin ma se Instagram la enge Instagram la mate WhatsApp group la mate chuanin ka soi ve to retinol hi kan she to vun an exfoliate ve tin enge active sa chuanin vun ti ro thei tu an ni boka tro timbeng adang te an ti ro na sa thei bi ka chuanin khami an ha tho chak lu tu ka wa khan kan vun te ro kan skin barrier te kha achiat pha the ani chumi lo veng him tur chuanin ceramide chi an tha maya ceramide chu skin barrier ti chak tu ni kan ti to kha mo chuwang chuanin khatiang retinol na tho kan vun ina atwar lu tuk tu kha alo venga alo ti chaka kan vun khatin retinol kan vunin azo theina khan kong tam taka na lo thok ve ni chuana dot le chuanin niacinamide le hyaluronic acid ania hei hi an chadun maya hyaluronic acid chuanin kan vun enge kan aplam pa mo aplam ti mela kan vun kha azun no khatani hydration an nia humectants an nia hydrating an nia kan vuna hnong an la luta kan vun khan ron pampuar ani omzia chuanin enge pampuar te khanin vun abikin vun kona sa to ate
enge mai chik na sa nga te khanin an tha maya tin niacinamide hianin kan vun ko te kha anti lang zim boka chu mai ba ka an pani hianin fine lines le wrinkles kan ti mai chu tur venang khan an tha boka a chan chu niacinamide chu collagen anti chak to kan ti kha mo collagen na thon ti chaka tin enge hyaluronic acid chu humectant sani na khanin kan vuna nong lo lut char kha khanin na satakin a chuar tur te fine lines le wrinkles kan to te kha lo venga chuwang chun hemi te pani man ko pan tha mani ole tun chu ma chun khati zong kha ka soi thei ni se ka soi kim lo po ka ni nol mai theya ti chuanin ka video te lo tang kai pi lo pi chu khongai takin ka channel mi lo subscribe pa ka video te mi lo like ka mi lo share sak thoin ka som sia chuanin anwa hianin affiliate links ka ron da le no ilo man tang kai theina turin video le pe ka kain mule chau don dia